mi tha chan nan zo chuan anuam ka ti ati maya ama thawin sandwich dor siama he sandwich le burger a sa atel te hi sapa ngai an ni mi alo engele han thlir zel phutla The sunburst flowers calling on warm days overdue. But Jo Mathani hi kumsang khat zakwa somnga pathum March ni khan Marylena alopianga anchung ko member hi antam angrenga mase unaw danga nei lo thung Mathani pa hi zungul ve yani a anula heroin edikani awangin ina a omang lova Mathani din muntur chu kan hria thiam mayarin om kumru ka ron ni a Mathani pa hi car accident a ala thizuya Mathani po hian ano panhun lai chu nu cham in shanga a in son kwal thin thu asoya kumsom pariata ron ni meu chuan military a join veta ma se heti level hian heroin le cocaine te a edik ve ta tlat mai anu hian kumsang kha jakwa somsari pathum vel khan Germany a Mathani hi a om thu asoya Mathani ro chuan Vietnam a om thu asoi ve thunga hetia Vietnam a om lai hian military artillery unit a om lai hian heroin le cocaine te po ti a ching tan ni in a suibok military atang chuan aron ho ve ta a mase achung te chu a hoisan veka mumal taka chung ko om lo ti taka homeless in nei lo angina om ta zoka hei tak hi a chiat pui pha ta bok adam doi edik chu a zwal hle a ama le ma inthunun po har sa ati hle Mathani hi taini te ti in a ming hian phua sak thina atet wang ni lovin alen wang zo kani a fit ruk le inches khat lai a sang ani mai baka lian takani a chan chu a thau hle a overweight ani bok South Baltimore bar vela omtele homeless ve thaute nena om haudele ram vela hanria te hinwamati em a he baka hian forklift driver ani boka hetiami dora forklift driver anga tho hian mi fing tak tongkam thiam tak mai na tho thiam boxi ni nan soya ma se ana atanga poisa mu hi heroin le cocaine baka whiskey Southern Comfort le nan mangara la zelani kumsang khat zakwa chawa chuan Mathani hian anun chupa ngai takin a siam ve theitlat maya truck driver ni in nupui nei in fa te hialan neya baka Mathani hian trailer truck chen pa theina chu anchung ko tan hian a lei ve ta hial boka mase thilpoi deuh maya om hunkal to chu aron in herle ti thei turin anupui chu drugs edika achuak ta tlat mai nikhat chu Mathani hi a ho a an in chu lo ruak vek tia mu a anupui le afapa omna a shelo an soidan chuan anupui hian midang atonga he midang hian anupui le afa te chu aron la anti a he thumi ten an soi hi Mathani po hian a lo shebeta chota anupui chu inzuar thinin apasal thar drugs edik ve thaule ama rui turte athok chuak thin ti a shele ta zel Mathani hi a thinarim tak zet attract chu a khal chuaka anupui chu zona tumta mi azot kwala achanjin te mazonga she theita a bridge noya anupui le amiton tharte chu ruitura an kaldun thin thu a hria a an soina nge ya chona vakalta masi an lo omlo hlo homeless pani Randy Piker le Randall Brewer te an lo oma hengmi te hi anupui an mule mulo chu azota a mi pale me chia helaya rui thin sha de shat lawa zo chu an lo shilova hemite pani hi arui pui ve phota mase anupui ne na roi ho thin an ni aring tlat shei mangin an pani hiana thata achanta hiala hengmi te baka hian meche pakhat no chizwar ve tho anupui shetu chu thlemin anupui chanchin azot le a mase engma a shemumal lo Mathani thinrim chuan rek hlum le a ataksa chu nim ka rada ta a meche pakhat dang bumin a kau sang le a he meche po hian adu chu shil theilo a that vele hetia he meche atha hian anbul hnaya sanga man tu pakhat alo oma alo mu veka sha ta wangin watlanin thir pipe chuan awa volume le aringot heta hian han ngai to ila Mathani ti ang palian thau boxi kuthak han ni mai chu baka kan lampana aron kal ringot po arab om tur zia hi homeless pani te kha phuma mechia thale
sangaman tu te kha chu brick rit tak ne na phuarin tuya apai thunga voi khata mi tha tan chuan tam takani anwa ama po hena soile a police te ne na interview na chuan dark car sari chunga mi panga hantha kha chu buaya du khop mai ati a tan ina tanga aron chwa hian ama a athona forklift driver ani na a boss kha na adil le a alo pele hlau chuta a boss chu andora zanaria chena dila dorveng pa turina in soiboka phalna ape a munfal ve tak maya ama in zana a omdona ni chu serial killer ta chuan du thusa hetia mi atha atanga kar ni eleka hian Randy Piker le Randall Brewer homeless pani te tha wang khan Bethany himanani ta a mase thlasom pariat chi atang achan chu Bethany khan ami tha te kha lo thuk ru thiam khopa evidence omlo turin na thok thavia wani khang mi te kha athat ti turin evidence pakhat ma a omsi lova achhuak le tamai hetia an chwa zalen ta hi Baltimore thil thleng thuthlukna an siam poi tak mai ani don Bethany chuan ati thin chu ti zomin anupui zon pa chuan mi atha bel zela poisa a mu pha bok engtin nge mi atha tagin poisa mu le ama saberatan no chizwar pahni athat le a anni pahni hi chu han phu me mo tuya pai ti vela ti to lova an taksa hi a hona achana a ina chuan tupperware container da in fridge adha thata a an taksa bang te chu a inbula a phum maya an sa a echin chu idea ani tharta kong sira pork le beef sandwich burger dor siam matumta Bethany hian avok sa le mishing sa chu a in an zia soya a burgera sa laya chuan vok sapa ngai le mishing ti te chu apul ta a in shal thachin khop mai a customer te a 80 rero ngai tua chan chuan rap thak takani Bethany hian a thil siam te chu tu man an soisil ngai lo thua soile ngala kar khata inzwara sasial chi voksan ne na apol chu zauta ole ti tura nei le tlat a freezer ruak no khanan kumsom ni pathum mi Kimberly Lynn Spicer chu athat le ta mak mai he mechia hi atho na dor bula athat theya ti hian mi atha chunzom chhauzelani December ni riat kumsa kha chakwa somkwa parukaron ni ta a meche pakhat a thian ni bok rita chu cocaine kinga adorakal turina soma ruipui turina soma ni ber chu aron kalve maya Bethany hian lomut pui maya tum chu rita hian adu lo na sa a korte a po thlir saka lawa aulai te chuan Bethany hi alo nui vela amita hlona a mu chuan alom zoka phur hle maya me chedang ti ang tho khan ka that ve don che ram hnoya hian ka phu mang che ti te na soi thai vela hetia nin be lai hian van nei thlak takin rita hi tlan chuak thei ta tlat mai andor hung na chu azwan kan pheya Bethany lian le thau tak hian a phalo tlat rita chu lau takami motor truck alo phara achuang ta chu awa mu a Bethany po lau thong ve ta ritai kor dor chhunga mi te chu gate pon a chana wa pai chuaka a thian pa pakhat phone in amitha Kimberly Lynn Spicer po phum wata du awangin a thian pa hi phum pui turin awa soma December ni som panga chuan police te chu Bethany man tur hian anon kalta he a thian pa ruang phum pui tura ti hian police lo shil wata man turin police te an kalta ni rap thak taka Bethany chet dan chuan top lama panangai don ta he ador thona nei tu Bethany boss po kha manani a achan chu Bethany poi khoi ta kha lo thup sak mai ba ka evidence tur te lo ti chat pui wangani asum don na achia ta lo hlau ve thawani nge yang interview na chuan Bethany chuan mi som pathuma tha thua soya mase a lawyer chuan arilu lamdam lo na mental health le a drugs khoi te chuan a shia reng na ati chian lo thua soya Bethany hian heng thilati zong zonga a in chhir lo thu soibokin a in chhir na ber chu anupui le anupui kopui pa tha atum berte a that talo chu ani thu zam lo takin a soya a attorney ro chuan ani na taka chuan a in chhir ve reng mase drugs le zu khan ani na ati bo veka tharum tho chakna a petlatani ati a kota chuan Bethany chuan a chung thuan rel dan tura adu dana soya chu chu thi turin ti se adu berani achana soya ka in thiam lo thu ka soidon lo
kati pal kati don lo kalau soyani po in do taniyang alati shama chuan kathil tia wangkhan ka du ber chu thi ani chuan pathian in ro min rel saksila shemhuna kumkhoi min da ro se atia khatianga rap thlak taka achet chanan zo khan ti hiana changa nuam kati ti in kumsom nga tang turati ani a mase kumsang kha jakwa somkwa pariat khan metheni du ber chu thlengin thi turati ani le a mase kumsang nia damchung tang tura rorel ani le tadaya anrel dan bel po hian soisela hlo hle kumsang ni som pasaria chuan Cumberland Maryland Western Correctional Center asil chunga metheni hi thia mu ani a kumsom ruk palimi ani a athi chan hi engi monat na pa ngai wangani jo meteni palian tak mai hian ron en che in ilamaron kal angin han ngai to avete apian phung zong nen serial killer rap omber pol ani ati lo theilo enge ingai dan le jo meteni hi athiam lo hul quality em clear dan dang dai te ni lo clear mi lo mo chuan meteni hian thil pakhata soya konga ilan me ka burger dori mu ngai mi alawi mu chuan kha changi ei ma khan he ka thon thu te hi hre chuak thinang che ti in